Habang ipet siya ni syatay, ngiyo i babun jat gijing panggidon. Hagan nega perthaya ya gibang imla banjar kerteng. Dafi pet hagi hospital gi farmasi gi beri wisudabay. Don gi balik tidawai hagi farmasi. Don gi balik sumaru hagi hospital. Tang ba pitip nem. Ya gajing pangjing kro jungi baro. Ucurai nung penim jungi u Jisu Kris. Ula deba haga ding pena arajar sena mensyua. U Isaya unung yatu lupa. Ula profesi lupa syua ba u Jisu unwan haga nega perthaya ndreus pa senem syua. Tiala dafin pulai haga kitab Isaya lunong gabasan pulai ga dukot gabasan. Kaktin jong ucurai ubau bulai gaong. Henry lapan mong ya une namar gijing rengkang jungi. Lapan luat ya u namar gijing lebam hok jungi. Gajing pensyutam gajing suk jungi kala long halor jung u. Banda gijing James nam jung u lapan kia yangi. Ucurai ubau bulai uong. Banda gajing James nam jung u lapan kia yangi. Kamande gajing pangka bahesa kan noru. Ka report kamban patai sa kumno noru. Tang baga report beneng te gaong banda gajing James nam jung u lapan kia yangi. La bom ya u Jisu. Daki narsia lapan mesau kenang ya u namar gajing pang jungi. Tela da pidon gano gajing pang gajing stom ka pemlak sumar do ubrew. Tawan sya u Jisu. Bat syungej banda gajing James nam jung u lapan kia ipi. Ngengej ba pila yo jinggerku naga nega video.